Lagi baru om kada di kupre om. Saka saja tekan di Pak Kamasan jogi te keluarga. Dola terima may komita makure sumanga. Situru tu kapatongan nanta. Na lagu pimpin lampas sabayangan sarani lan gereja Toraja. May komita makure sumanga masambayang. Kibudi siya kipakalabi tu sanga madatumi o puang. Mika masyan kante at tumilo. Umpapayan siya umpapesanan tu kadami. Kumatuo siya lamase. Umpapayan tu patunduan siya pakaboro. Ulendi te sara pengkarangan. Inan yate. Si solato matuangki nenek naria. Mintu tetong mi o puang. Tumangkan nala katanan. Lante pengkarangan yate. Tontong mi pamatoto solanasang belan nalaki pataru patu pengkarangan kilan inan yate denupa kuasa patunduan di opuang lasi solankan nakiangga di olo malabi mi pabutu kaparanuan siya kamarampasan lako kaleki di misa-misa labira kalako mintu keluarga lan inan yate saka sadia tekande pakamasyan mi opuang denupa mi pasake menjadi kamatotoran lako batang kaleki kitontong untuay tumintu kadami kitontong untulak lan pasambayangan tumintu tolan kapurangan denupa opuang ditontong kundaranay lan tumintu agan katuanna pagari tumintu salah budang ki opuang denupa mi pasulen kamatotoran lako mintu tetong mi belanda tontong lan kaparanuan unangkaran ni tepengkarangan lan inan yate lansangan na anak ni Puang ki Yesus Kristus kirampo masambayan. Amin. Amin. No, takuan mo guys. Berto bili ko. Makan guys. Mali ko, mana ko? Makan mimi sana ne pak. Ah, tabi. Dia pala eh. Basta pindi kita bisa ba ne. Oke guys. Weh. Tar kasi doon te. Udah kayo. Nah guys, kaya ikut teguan deh. Oh ini koper tuh sama nih. Oh ini kau. Kalau ke sesuatu dito dulu. Iya ya, netong kan. Oh jangan tak nak sama kuan. Kaya teh jangan na sama ibu.
Kok modal lebih bisa kerancang ya? Jalan itu kan. Koma diferansi. Baruan. Wah, aslinya. Hei. Dia jalan. Oh. Tayo mulong na to lang pira ko tu. Tayo mulong na to lang pira ko. Udah do meran do teh. Wala to nga joto mi misalnya ke kamu. Kena jalan tu. Jalan tu kan ya. Bisa. Ini bisa tidak dia. Sar ka untan na jar. Dapat tak lakukan. Ya, tu sendiri yang lambat Oh, takuan na kasi. Mami liu marasak solo po si. Ba yung pit na ikulo po si ma. Oh na. Boleh makan dari kau sana? Oke, mantap kok. Selamat siang bagi kita semua, selamat malam.